Allora, dan petiase, je sabil tam borze od Koreje. Allora, doli je tenar hors nieder, je bil Nilo, ki je bil čuta z nonoho. On je hodil z bicikleto do Ilan, in je naredil šole di taglio di appar. On je bil veramente un specialista. A non je bil un žnidar fin, jer on vante za novice, za može, za novice, a vse. Però su nimar govorili dovolj, da kar si šel dol, ki si kvazil, a ta spor kupiti trobu, ki je bila ona nidaski zavita, tela troba. Ta je bilo ona mezu, a ta je odperil dol trobu. A se zmislil, da imel škarje velike takole, obala sta tiste tas dol, ki odreže, ka ne? A ni imel krajda, ki je bila takole, a voska, ki je takole se nju ona brzo, pa ta su impastil, su bi bilo tisto. Comunque dopo smo hodili gledat mi. On je imel makinu za šivat, un po' profesional, je bila lijepa, velika je bila. Invece morilcuka Marija, ki je bila, ta prekiso od Nilu na Čedej, ona je bila znidasta ta doma. Imela je mikanu makinu, su ji nosili dol za trojit, rajce, vse tele reči. Però tu lijete su ju klicale družine, hupetjaze, ma tu drugih pasijah, a ni šla bila po 2-3 dni tu tistih hiš. Če su bili novič tu tistih hiš, je bila še cel mesec, zoki korlu vse narediti, korlu narestar juhe, korlu vse rikamat in timele, vse tiste reči, a non je bila bar kaza tele reči. Però jaz se zmizlim, kar je imela prediti tu hišu, su vse naredili, nimar tiho, se navija kada prenesejo, kada tole, a na tukaj krat je bil kreh, je bil boj, kada se je bila obećala, da prijediš prijet, nan ta šla hod, kad šla tu tistu družinu, su bohat, su pa šle von vse tele reči. Komuh ona je bila žnidarca, a je šivala za vse. Nilo, kar je runo, su govorili na postu, moj nono je šel do njemu, mene me kor, bob vanta, mene me kor basta da man jopu, jopin, on imel jopin. Gled me narediti lijeta ki man, na boš biti šivo za me, ka ne. Marko se klicao, Marko, te naredim, i prišel dol, bo vzel mire, a ta te bom klical za kar bo za mir. Allora hai klicu po hostu za ti miri, ka ne? Hai klicu dol. A tada ma za ka me kličeš tako po hostu? Za nares lepo, ka ne, dijelu. Zok nono moj je bil bob hobas, ka ne? A kar moj probavu, Nilo je šel za životan dol von, ka ne? Ja gledu nares lepo reči. A ta moj nono četo puto mu me hodiš, me kliče za tele prove, a svi ukašal život imam jo. A te drug je imel zmote za nares, jopo jopin, zok imel hobu, no. A te drug, kar mu tole, a svi ukašal život imam jo vse. Allora, unua žnidar si kupila trobu, a ni naredil, na nobi vse reči. Invece tela una žnidarca, Marija Morilcuka, onaki krat je naredila mahara anđubetin al kijak, zok su obarnil kapot, star kapot, še sudajski je bil. No življenje je bil nosen z njim krajan. Potada su prerunala, su naredili, kar su rivali narediti, potada nazaj drugo življenje si nucala le tiste blahuva. A ona je bila barkan za tele reči, zok šoma, strojiti ali djet kupe, nije bilo lahko. Potem te trežni, da je bil let borze, dopar nas je bil, če žari smo aklicali, je bil Mikan Možac, a on je naredil šole za šivat. Quindi volati mire, dolki krate i poklicu i tako. Jedna moja sestra, ki tada se je oženila u Milan, ona je žnidarca. Ona je hodila Čeh Lipe se učiti, su bile žnidarce di primo lušotanija. A sada ti ju rečnu riječ, ki pride moja sestra, me nariva paršit nača neha batona. Ima tiste roketle,
Vede bene, un amore mio ne parsta un amore niet. Allora casno volto ce me ne smanca, baton, a jes parsie. U koncu Vasilije bila tutna na žnidarca, però bila na žnidarca profesional, zok puno če par leta, ne, su hodile se učit, a ta in je dajala za rekamuvat reči, ki naj bila že napravila, no, a nije unijala. Ida se Ida Josova su ju govorili, a horje su se hodile učit. Nje mož je bil u njih, je bil Miha, so ga klicali, Miha je bil nje mož, je bil po svijete, on je bil pačiti, ki je bil njegan. On je bil tičar je bil Hubrešan, bila naprešana, ki je imela 100 let. A tela Ida, potala, ki je naredila zornali, sušivali, etc., je morala skup tiče, al lujerje, al montane, al kari blua, a jaz se zmislim, ki je bila vsednjena ta pred hišo, za puno plum je vjetar nesu proč. A ona je bila vsednjena, je imela tle cajnicu, ki su bili tič, a ta je tle tuni guantir, je tole, tuni cajnic je tole skubla. A je imela zaparte oči, a je molila, kar je tole imela. A tičeh je gledala ona drugu posodu. Kar je bil kupac, tako je bila mjera za nares večer. Poleta, a tiče, a nam bo pidrika domačega. Allora mi mulaci smo hodili loviti, che tel Miha na Nikrehu, io bi stato druga, smo imeli biščarja Barhone. Allora smo imeli te letiče, a smo nosili dok telemu Altmanu, ki on jih je kupil, kar se šudil. Allora jaz, ki sem hodil profesional šolu, kar je bilo, če bi jaz ti Giovanni ne še najhudi. Allora sam unesu če te letiče. On je vzel, vsakega je vzel tu pest, a ga je lužil če kraju. Kar je finil tole delat, je lužil če kraju 2 tiča, ki su bili 2 štangoliči. Su bili denjeni skrati, drugi su bili lujeri, hrapsi, montani blu. Allora io, tele tle io me hrepru, tiste io sta ih mijel hušti, io su krepal, a ta sta ih djeltu kupat. Zov štangoliča sa ga na majo skupe, io. Ankar sa suolu doli, jaki je korlu kupit unua kopaš, a tiste šteke, dik sam te pravde su bile hlodove, narete voz hruške, šteka, su bile narete, vse reči saje, vse di plastika. Allora tenkrat smo šli do Haftmanu, moja mat mi dala 2 salama, tu ni karca nesu dol, jala moja mama me jala da ste sule za tele 2 salama, a ta podin čeh uni, ki je prodajala šteke di fronta tu, je bila dost barnasa, Elena. Ki je imela un po di librerija. Ma che nije bila Fula? Ne, je bila Elena. je bila pruza šole, a to allora on mi dav, oni spezu, je bil nimar mož tolih, a ta sam šel če, a ta nisam kupil se kar nekorlu, a kar je ostalo sam nesu domu. Kar sam prišel domu, moja mat jala, a si naredil jajo, letle sam kupil, sam bil kontent, sam pokazal, kar sam kupil, su ostali teli sud, etc. Ja jala, zok Altman jala mi pošil Marin, je prašal, a da sam mu te dala jes salame, ali si ih pradu. Tenka, če ti si prodala ceka, ali kuasa, ali sleska, ali montana, ali tač, tasu, ki guajti kap tase, je imel vam prežit, su vsi vidjeli, te nije maj popadu za reći, te dan manja, če ne se ih da mu, ne? Doli je, kad ti ih nije zdala u vasi, ali da ih nije ponucala, je bil prostor za ih nezdol, ki on je kupil. Dok sam onega strica, ki sam se navadil od njega hoditi v javu, on je lovil nimar tiče. On je lovil tiče za ih smijast, kar je imel zadost za tiste, nije lovil viš po tada. Je pustil vse kupe, ih je v skupu že, redek je bil če popuj, je imel voz luketah, kar je prišel domov, je imel njega padelin, tako le zemljen, ampak kruzemljen je imel onaba. A notrka su bili teli tič, notrka počas si bila tiste velike pera od salvije.
notre cadenje, ali bob česnaka, no kljub tole počas. In tudi kotliče, gižu, takole, mikam, però erano un po' pulente. A pulenta nije bila bijela, je bila nimar pijeržasta, dok on je naredil zmokoto bijelu, a ni ložil nu pest hejde notrka. A večerja je zvrnul dol na tolu daskov, ta polovu, ki se te je bila nareda, dol pulentu, je vzel on špajt, nit ki je bila, a je zarezal pulentu, ki se je odprla ko ona roža, je jedu on spadijale u atiče, za ne boju horki, nije li ložil hor na to. On je imel tu ni terensnu malu idrika, a hkrati jo snemo, sam snjedol, nista pa tako.